Dobar dan iz izdavačke kuće Itaka. Za sve vas koji volite i slušate muziku Ranka Damjanovića na YouTube-u imam sjajne vesti. Možete podržati njegov rad tako što ćete poručiti jedno od naših izdanja. O čemu se radi? Sva Rankova muzika koju slušate na YouTube-u postoji i na CD-ovima. Radi se o 6 CD-ova dečije muzike: Igraonica učionica, Srećan ti rođendan, Raspevana azbuka, Vreme je za igru, Naopačke na glavačke i poslednji CD Svemirski putnik. Cena CD-a je 500 dinara uz troškove poštarine i može da bude sjajan poklon, kao i za vašu upotrebu dok se, recimo, vozite sa decom na neku od velikih destinacija. Ono što je takođe vrlo interesantno je da ove pesme postoje i na engleskom jeziku. Playroom, Classroom, zatim Happy Birthday to You i Musical Alphabet su CD-ovi dečije muzike koje je Ranko objavio na engleskom jeziku. Interesantno je da muziku izvodi izvorni engleski govornik, tako da deca mogu sjajno učiti engleski jezik uz ove plemenite i lepe Rankove stihove. Ako želite, možete da kupite isto ovo, dakle muzički CD, ali i uz ilustrovanu knjigu. O čemu se radi? Latinična knjižica Igraonica učionica prati sve pesme koje postoje na tom albumu uz predivnu ilustraciju i sjajna su prilika da dete se zainteresuje za čitanje i da počne da se opismenjava. Sjajan poklon je i ova knjiga staje 1000 dinara uz troškove poštarine. Sjajan poklon je i knjiga Ritam detinjstva, luksuzno izdanje, tvrdi povezi u pitanju, ćirilično. O čemu se radi? U ovoj knjizi imate 3 CD-a. Igraonica učionica, Srećan ti rođendan i Raspevana azbuka. Svaka od pesmica je ilustrovana, tako da dete može da sluša muziku, gleda ilustraciju i prati tekst. Dakle, početak opismenjavanja vašeg deteta na ćirilici. Sjajno za predškolce, sjajno za naše ljude u inostranstvu koji žele da im deca progovore maternji jezik. Razmislite o kupovini ove knjige, ona staje svega 1800 dinara i troškovi poštarine. Veoma, veoma lep, plemenit poklon. Za odrasle Ranko je stvarao takođe. Postoje CD-ovi njegove muzike. Moja preporuka poslednja boja Teget, to je CD pop i jazz balada, zatim CD sa rock muzikom Ritam prži i Tragovine postanja, zabeležena Rankova poezija koju možete kupiti naravno i u štampanom izdanju. Ranko piše poeziju poslednjih 20-ak godina. Postoje zbirke Nepostanje, Fiesta huligana i Pesničenje za vas koji volite poeziju. Za sve vas koji ste zainteresovani, molimo vas da nas kontaktirate putem telefona 062 89 50 866, pošaljite poruku, javite se preko Vibera ili pošaljite e-mail bojanabastadamjanović, sve malim slovom, sve zajedno, @gmail.com. U mailu ćete navesti svoje ime, svoju adresu na koju isporučujemo jednu od vaših želja i naravno vaš kontakt telefon. Biće nam drago da odgovorimo i na sva vaša dodatna pitanja u vezi sa ovim izdanjima. Javite se i podržite Rankov rad i hvala vam na pažnji. Prijetno!